Ka jing ilekai football ha ki lumpung ilekai ki bala penlong ha keleng ki jeka ha Riboy district laban sakhi baki nong ilekai ki ladon ya ka kom ilekai ka internet lan ka standard ban ilekai bat ki nong penyai ru ki ladon lagar kom ban bot renti ya ki rukom penilekai ki bala penlong ha keleng ki jeka ka jingdon jong ki kenhon ki bami syakmat ban penlong ya ki lumpung ilekai football ka penlong ru ya ki samla ban poi shi ki madan ilekai ban like na ki jing sniu ki babunjat ka lumpung ilekai ka bala peniat da ka Maulen Youth Sports Club hamadan shenong jong shenong Maulen Maukhan Riboy district lalaban sedang no menta kesngi ha ka bagi arteli sports club ki balai khon ha ka singi sedang ki kenthop ya ka Maulen Youth Sports Club persya ya ka Berwa Sports Club Hashwa jong jing sedang ya ka jing penilekai lapan long shwa ya ka jing ilang pli ya ka tiga lumpung ha ka bawa ransom sutenga beri ko chairman jong ka MIDC ka Sorkar Jela ulawan poi kumukongsan Hakajing idon lang, jong uba tebor makri kumu sumbot kongsan, ubalong orang ba shenong ke shenong Maukhan, lembat kiwe kirang ba nong ilam shenong, bat kidikot jong kiseng long kumi. Kumban syuk kedo, baga Maulen Youth Sports Club, kumkan nong peniat ya ke Inter-Village Knockout Football Tournament, kalau bu ya ki kendon, bagi rang ilekai kenjat bol, kidiban long bed tang naga shenong ke bagi syong kisa, bat kimla banilekai na kiwe ki klub, lene ki kenhon. Kalau buru ia ke song pisa ke arlak tengka syaki bandra ia ke nam lado bat silak tengka ke song pisa na ke benta ki bawan baar bat la aruban kedo banalor ki lempung ilekai ki bala penlong ha kene ke madan kene ke lempung ke bala penlong menta ke kenti kedi ke bala khamhe ke song khusnam bat kermen bada ke jungwan po jong isamla nagi kenhoni ilekai beper ki nong peniat kindang la ban beteng ia ke ban penlong ia ki lempung ilekai beper Hagane ke sing sedang ke balai khon napdeng ke Maulen Youth Sports Club bat ke Berwa Sports Club ke Berwa ke lalong ke Nongjob da ke bathap arkol ya ke Maulen Youth Sports Club ke balai yo ban penpai kela tang shikol Togina ke jing chok ti lam boja Soso menta ke sengi ngidon arteli ki tim Borwa bat ke Maulen Youth Sports Club kiban yele nengkong hakaban pli ya ke Inter-Village Knockout Tournament arpusan arpo arpenriu nyai kuplei pi bapini le kai bha kumla kren nadu basdang dai rangba shnong jongi ba tebor bapini le kai bha ke jing le kai ke jongpi bat nakaliang ke jonga ngaken tu ya pi ba pin i ka sap ka pong ka ba pi don bat kham tam kumala ong mane ka discipline ka long ka ba don kam ya ki player ban pin i ha ki jingle kai ki jong pi bat kum juru nam ta ki wei pade ki paranong song ki ba wan ban sakilang ha kane ka tournament menta ngai kuble ya pi wei ka jing kersan ka jong pi ka long ka bor kham tam na ka menta ka Maulen Youth Sports Club kapapenya ya kane ke tournament dan nakaliang ke jonga kane ke pon kanom Grand Slam namar bunsin hi habang istangi ke ke tournament kalong mangin kitbok mangin kerku ya kini ki arteli ki tim kiba pli ya ke tournament but namar kata kane ke pon nakaliang ke jonga nga IAP ya kani ke jingker khu ikini ke arteli ke tim papini lek kai bha balada pini lek kai bha
kermen skam bapi pinlong kinong jong peni ya ka sap ka bapi pidon hagane ke jingle kai kamtam hagane ke tournament te se na kaliang jonga nga ai kuple lang ya pi baro ai kuple stem thamai ya pi baro iwe kiba don hagane ke program menta ublehi un kerkhu yangi ublehi yalam ya ke jing im ke jongi habangin pendep pat ya no snem arpo arpun riu usnem ba thamai usnem badap da ke jing kemen bat ke jing kerkhu ke jong ublei ha ke jing im ke jongi bat kumangal ong mane menta ka sngi ke khamlong kerpang namar ba man ki program ki bangwan men hagane ke snong ke jong pi mi i gini sentiu ru mo ngam khat ju i ni sentiu hendre menta ka sngi te da internet sisa ngara ihun sisa kata ke jing penbe ke jong pi kum ke sports club khoble sibut samla sensar maulong nam ta ki kam ki ba ki jong pi bleu nang kerkhui pi nang yalam ru nang benta ka mauleng youth sports club ten na kalian ke jonga kan ke por ngaru ngelawan kenang bani dan benta bat pi kumloong mene ri ba tebor ngelawan kenang bani sim benta hoi ngelawan mene direct na hati ngelabe kenang mene te ka julong hi kuru kam yang bangan poi shwa ka por bangal poi shwa ka por ayo bani disha kumle sibut nagamta ke jingkhot sum ha ke jong pi yanga te la don kinu ki kamru ki badan kam ngine trailang nagamta ka ni ke jingpha namta ka ni ke kam ka ba pi kum ka youth sports club pi don ban trei nagamta ka jingpha ki kun samla jong ka snong jong ka tha ni baro ka wei ai try nang bu nang thau un play ka lat ka lenti bangin nang yo ban penilai ka de ki wei pat ki wei ki ba kham he su ma ye gani ka bangi penyat menta bat kum juru aso banai kuble ya itemen basan tian maulong i balade barang ba ngatharai ki ba don hangni balarang ba tam na pring jungi mo bala don hakini ki singam jut nang i thang binun pe football ring ta singi long ni ga jing so e ki jing so no men sim ke jong i ga snong mo ga sport club ru andre kublai sibu de ke jing don lang ke jong piru teman basan te kendiat aba pai sing jing le kai ki jan benriu khasi jong i ki dong duna hadu kata-kata tengah don ban kentu hang ni ngadon ban keren sapang ki player jong i nagapor skapor kat bangi alet hakinu kinu ki tournament ke bay ngilet ban long gas nane bangin keren teng pendu ya ka tuga jinglong sarong nomor don teng haki final lema lada ndala rem lay teng tam ban line up tang ban kinwan ngap ya ke ka bay ki ni nong keren enre gile bomon no teng ke penpau bo piso rem nei ke ngintip te enre nga ni nga keren na basai ba pendu ya gitu gi jinglong gitu gi attitude kinum itanat lanu ru lada job ne lada rem ne sisin hi ba ki nong yalam kilaong ye pi line up kamut long pide ben pendem penpau ya kata ka jing buram keliang te le si lada pi rem ru hawai pat kasni nyet skamba pin sa poish ka thong debat ki ba job ru habala job pendu gajing sarong tres tom susu ba pin nang kiu susu kamsa jerong kumentahi ki player jungi kasing ina pek apo iu jungi ngasau nadu tikipor Eugene kala kiu ba ki player kasih jungi mata ja Eugene so wi player kasih jungi ro umdon redim telang ene aibor kongji tagi tai ngaso gibi klem kiu su tenget skamba ki player kasih jungi kenang tres tom naga por skapor bakin nang kiu tengumta ter mo ISL ki tumta ter nagaliang jonga ngadon ini jingkentu bato baro ki tim ki poi laipu artli mo telese ki ba ye kun mentang sini ki dei artli kade ka fast opening tang sigi ni tawat lada kimdon lang haniru masoban ai kuble ki baro laipu artli ki tim ki ban sim benta hane po madan sinong gajengi